Tucerete guku kaunti ya Naikuru, gicigo kia mbunge kia Naikuru ya ithwiro, tukienda kumenya kihumo kia ritwa White House. Reke riu tunanire njung'wa na aikari a White House. Gwiciria kihumo kia White House ni nyumba ya mbere gwakwo haha, na mweneo akimita White House na neigite ka history ka United States of America, uria states ya kuni cigana na ma president maria makoretwo hau kuma maria maheirwo wiyathi akaiga kibao kia ogwo gwiciria kwetwo White House na agacoka agakihaka nyumba yo rangi wa white, so egituika White House. Alitoa ila White House ilo mire bayo ni yale ya mbere guku White House kende guku thoti akito no ru andu othe makimenyera ona wandu moka gucuka ngari-ini makoga jukiria handu haitagwo White House stage. Ndirona ta makenirio ni ritwa ria kuria America kundu kuria gwitagwo White House. Gwiciria riu itura riri magikena ni undu wa horo ucio nigetha kuonekage visitors aige ta ni undu wa ritwa riu ria White House kuma America. Riu mwiroreri wa Kameme TV, giki nikio kihumo kia ritwa White House. Ngirifuatira Kameme TV, ndiguku mucii wa Naikuru, njitagwo Wanjiku wa Waweru.